Terus yang kedua. Dan cerdas cermat agama Islam. Yang kami hormati panitia Amalia Ramadan beserta seluruh pengurus yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri pembukaan kegiatan Amalia Ramadan 1444 Hijriah Badan Kontak Majelis Salim BKMT Cabang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang saya hormati Pak Ustadz Dr. Razik, ini juga guru tahsin kita di pengurus BKMT. Beliau hari ini bertugas sebagai salah satu dewan juri untuk lomba tahfiz. Yang saya cintai, saya banggakan tentu saja ibu-ibu para pengurus BKMT Cabang Biringkanaya, panitia Amalia Ramadan dan seluruh peserta ya yang terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam kegiatan Amalia Ramadan yang hari ini didampingi oleh para supporternya. Mungkin juga ada ketua Permata yang hadir, saya tidak melihat tapi mudah-mudahan ada yang ada ya, saya Regi ya, nggak apa-apa Bu, puasa ya, itu paling bagus dijadikan alasan. Puasa, bangun sahur ya, masih belum fit. Hari ini alhamdulillah Bu, kita memulai kegiatan Amalia Ramadan yang memang sudah menjadi program tahunan kita ya, program tahunan. Dan tahun ini alhamdulillah kita laksanakan lagi dengan jenis lomba yang sama dengan tahun lalu, yaitu lomba cerdas cermat. Mungkin ada tambahannya, tahfiz itu baru, dan ke BKMT-nya yang kemudian ada juga iftar jama'i ya, kemudian ada juga kita
Anjaksana ke panti asuhan, ya, dan memberikan santunan kepada kaum duafa. Untuk itu saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu yang belum memberikan sumbangannya dan berniat untuk memberikan sumbangannya supaya segera mengantar ke sini. Akan kita bawa sama-sama lah pada tanggal insya Allah tanggal 14 insya Allah ya, biar tidak terburu-buru Bu. Kumpul-kumpul sedikit-sedikit ya Bu. Tabe itu namanya sedekah, apalagi di bulan Ramadan, tidak kuajarin nanti pintar semua pasti luar biasa kan. Apa yang kita sudah merasa saya bilang walaupun satu butir telur ya, kalau itu datang dari hati ikhlas dan memang niatkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, ayo lewat wadah DKMT kita Anjaksana ke panti asuhan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashr was-sabhi wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika faslun lidhijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad biramazatil ibad allati lam yukhlaq fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه يقول ربي فأكرمه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أو مسكينا ذا مقربة يتيما ذا مقربة وجاء ربك والملك صفا صفا والملك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهانوا وجاء ربك والملك صفا صفا بسم الله الرحمن الرحيم والليالي العشر والشفع والليل إذا أسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلهم في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه وقدر عليه رزقه يقول ربي وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون ماله حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا
دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم يؤذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Makanannya sini nih. Ini anak-anak di dalam tidak puasa. Saya jadi batuk. Mie goreng itu. Alam naj'alahu aynain wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain falaqad amal aqaba wa ma adraka mal aqaba Sudah selesai sama ayatnya.